Da, idu. Dobar dan, ovdje je Zoran Vakula iz Hidrometeorološkog centra Zagreb. Došli smo ovdje u Pulu da vidimo malo šta puležani rade u ovako hladnom vremenu. Evo nam jednog. Izgleda da mu nije zima. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Recite, što je ovdje po ovom ledu? Vidimo se kod da, evo, ćete malo. Recite, ovdje se baš pomoli sada. Ma ne, vi mislite samo. Da, otvori tvoj. O, nešto ne, da, ajde. Blokirao sam moj primjer. Možete mi pomoći, gospodine. Samo drži mikrofon. Moj pribor se malo zašto. A vi, gospodine, šta radite ovdje u ovim krasnim danima? Došli smo napraviti intervju s ovakvim budalestinama. Onda je moj pribor. Nema, glej! O, Giovanni, ne, Giovanni! Samo je rokni s nogu! Ovo ga moj pribor, gospodine. Ste sa? Da vidimo. Evo, Veliki antifriz. Antifriz, da, baš tako. Antifriz. Da. Antifriz. Šta kažete, gospodine? Domaća. Doma, svaka čast. Svaka čast. Evo, malo ili šta? Ma ne, dio sam ovdje ovaj tanker prevesti. A idete ga prerezati. Čekajte da snimamo tanker, čekajte da... A, tanker je tamo iza, da je. Sad su me zvali upravo, ostala mi je, zavede mi se kombi. Nemam oprema mi u kombiju, sad jebi ga, trebam dole, tuda da skočim, lagam malo na jug i sjeverozapad. A nemate neku pačicu pa da Imam malo bure, pa žao mi je bar. lakše plivat. Lakše plivat. Čeo još po jednu A, plivat. još po jedno pa... Ajmo. Nećemo pričuvati ovdje. Može, dole isto, imam neke opreme, samo da se bacite oko. Ej, čekajte, samo malo, drži ovo. Drži ti ga ti. Drži. Ništa, gospodine, jebi ga. Posao zove. Ajde, da vidimo i to. Dajte meni kamermanu da vidim. Čekajte, čekajte. Snimim ovo. Ovo je nemili događaj. Ovo je nemili događaj. Što će da se desi ovdje sada? Recite na ime i prezime samo još. Zrmanu Vakule. Zormanu Vakule, ajde, dobro. Ajmo. Nije baš neka fora majke mi. Ajde, gospodine, nije valjda da nemate muda. Ne bi samo to govorio da bi kao... A imate i publiku tamo preko koliko vidim. Gdje sam, kajmo? Jo, pa sad će mogu ti reći da mi nisi. Ej, što si ludi, evo. Ajde, skoči i gotovo, šut. Daj još jednu, daj. Ajde, još jednom. Na čep jebote. Mogu ti reći da mi apsolutno nije svejedno. Ajde. Šta ti si moj kum? Poslije ovog! Ćemo s ovim kupat, ćemo li s ovim dalje? Ajde. Nije. Gospodine, već smo počeli sumnjati u vaše ove... Nije baš neka fora, iskreno da vam kažem. Pazite samo se poskliznete na snijeg. Da, i to je isto, evo tu malo. Da ga priviknemo. Ma to. Ti pa došlo gledat. Pa moramo skočiti, nema šta. Gromče, 3-4. I evo, tako završavamo našu biometeorološku prognozu. Pozdrav iz ledene Pule.